Ngibingelele babukele emakhaya lo bingelelayo ke ugibele bemhlola ubhejana bomkhipha esiqweni uma futhi enkukhu nyengencane ngihamba nekhehla lami la umkhulu Mahlaba ehlezi siphakathi kwakhe impela kwaMahlaba ehlezi mkhulu bingelela abantu bakho khehla sanibona nonke ngiyabingelela nonke ama customer onke nabangabe khona ama customer kaMahlaba ehlezi abasazoba yiwona ngophela kugaye umuthi la ekhaya kudlalwa ngithi niyaphila nonke uyena undumanduma nesikolo sindaba ziyaphatha zaphela sibambe sephathe ngenkuthu semakhadi kwene iphinti kule ngane undumanduma naduma yaza kumhlaba bonke bazolina basazalwa basazonyakaza uyena umkhandi lo umkhandi wezinto eziningi nabazozalwa abangakakhulelwa basazala baphatha uyena uMahlaba ehlezi ngithi ngibingelele nonke futhi niyaphila na awuphila uMahlaba ehlezi Nkosi yami umgayi womuthi mkhulu namhlanje bengathanda impela sizwe lesihloko sokuncola komsamo mkhulu sicela uchazela abantu ukuthi makungola umsamo mkhulu kusuke kwenze njani mkhulu ngizophinda ngithi ukuqapha ngiyethemba abantu sebeyakwazi lokho bangichaza ukuncola komsamo ukuthi makungola umsamo mawungcolile umuthi ka usebenzi noma ungakuyiphi inyanga noma ungakudokotela ojova isilungu ka usebenzi umjovo awusebenzi umuthi ngoba umsamo ungcolile hlambulula umsamo wakho ukuze kwazi ukuthi udokotela nomfundisi kulaphe ngamanzi kuba nakulaphe ngisho nangomlodo uzophila ngoba umsamo uzobe ulungisiwe uMahlaba ehlezi ka ulungisa umsamo uzobona nje egaya akusona iscam lesi asikho iscam lesi umuthi umfowethu uzowusebenzisa ilanga elilodwa uphelile konke bekubuhlungu zonke izinto ephelile wena nje ubona umuntu hlezi laphansi kophambi kwawo nje ugawa uMahlaba ehlezi akawuthenga uyawugaye ume mkhulu kunomuntu mhlawumbe oyimozayo njengamanje njengoba sikhuluma ukuthi ngabe kukhandwa yini ukungcola komsamo ekhaya okay ngiyabonga lapho ngibele umsola into edala ukuthi ungcola umsamo la ekhaya kunabantu abathatha inhlabathi yakho bayoyiphendula uphinde uhlabe wena wakhona nje umhlabile nje inhlabathi ikufile qhubela ukungcola usapho sithunze ezimbe eziphose emzini wakho ithunze eziphose emzini wakho ngeke ingene idlozi likhona into edada ungene izithunze emzini wakho ngizokuchazela khona uzozwa kahle kukhonto kulomzi wakho kungena lezi ithunzi nje la ekhaya kuyashona kube nesililo amathuna avaliwe ngakho umuzi amathuna ngangavalanga ngavela ngakho umuzi nje kwafika kwashona abantu konke kwakuhlambululile awugezile ngoba ungazi ukuthi ugezwa kanjani lapho uqala khona ukubonakala komsamo uthothi usuka kwelinye inxiwa umkhulu wakho wayekwazile ukuthi kulo ndawo obusuka kuyona wayekwazile ukuthi ekhande umsamo kanti wasewukhanda ukhanda ngamanzi amnyama usuyasuka usuyothatha inyanga endusoyifaka lapho mase ufaka inyanga obvious umsamo wakho usunjani usungcolile ubalo wamkhulu wayekhanda ehlahla ngamanzi efuna ukuba nemali efuna ukucela vele fanele wazi lo msamo wakho ukuthi awusasebenzi nje usufaka inyanga azosebenza phela kwalowo manzi amnyama vele sekungcole konke njengamanje mkhulu ungambukeli ekhaya obukayo nje njengamanje ongafisa mhlawumbe mkhulu ukulungisa umsamo wakhe nesimo mhlawumbe ngendlela osochaze ngazi ukuthi ngcola kanjani mkhulu mhlawumbe ngabe wena ngakhona ukumsiza ukuthi umsamo wakho ulunge ngiyakhona ukumsiza kwami number 1 ngifike ngivalela amanzi amnyama ayiphehliwe bethi bavula inhlahla wafika umuntu wazobethela msebethela phela kwamanzi umuthi ekhaya bayafa abantu engawusebenzi uthi uyaphumula lapho umuntu uthola umuthi uzuthi inyanga kayisebenzi kanti inyanga ziyasebenza umuthi uyasebenza kodwa manje uthi umsamo wakho uvaliwe ngenxa lamanzi amnyama lalelani ngitshelele abanye mabephesha baphesha ngembe emnyama ngoba so bevala amandla ukuthi engasebenzi bafaka imbe emnyama bevula inhlahla bona uthi nina nonke lana ekhaya ngibe yimi ngedwe ngizoba nenhlahla bonke labengibala inhlahla aqala lapho kwamanzi amnyama imvu ivala idlozi wena uyothwasela phela kwamanzi amnyama kanti idlozi lakhe akaperforma lisebenzi indaba lapho efika isuka khona bese kuyaphinda omunye uthatha imbuzi emnyama yobethatha imbuzi emnyama nje usiyanibulala songawokufa lawo emvu emnyama kwakuwayevala idlozi ngoba wayesehlulekela ngabathola abantu abazomlungisela idlozi ukuthi iqonde kulunga umsamo wasefaka ke wase wena
usuphumele wasiyothatha imbuzi ke manje emnyama le mbuzi emnyama usuyifaka ekhanda usuzosebenza ngawo ekhaya sokuzofaka abantu ke manje ngoba uzuphesha amanzi ngembuzi imbuzi yakhala bayashanya abantu balekhaya nabantu bashona amathule sevulekile kuyakhala la ekhaya sosikhathi akushabulo lo kunjalo ngiyakuzwa mkhulu mahlabe ehlezi ngiyakuzwa thambele ehlabele emzondayo ibhokwe khotha amanqeba mkhulu umuntu okufika ukuthola njengamanje mkhulu sacela umnikeze inamba ngakuthola kanjani mkhulu umphini nami umuntu ongitholayo ungithola la ku-079 3932618 079 3932618 uzongithola kunoma nombolo uzothola usigahla ozomthola usunikeza uMahlabehlezi uMahlabehlezi uhlezi esebenza bafowethu sonke isikhathi uMahlabehlezi njengamanje ngibona khali ibhokode khali uyaphuma njengamanje usawusebenza okunye ufuna ukuqhubeza ngubeke kulina yilokhu ke ngivule isigodi for Christ kunina base Mpumalanga nakunina base Standerton nakunina esuka eSekhunda nakunina esuka endaweni eqhelile ngasondezela ukuthi mangabe uzodinga khona ukufika abantu uthola indawo kulala bayithole la ekhona for Christ khona ama BNB uzolala eduzanivule uMahlabehlezi uzokuthola lokho nani nabasegoli basale ukuphatheka kabe bafowethu akunilahlile nginani ngifuna nenze kanje bandinga uMahlabehlezi bhukani nonke bese ngisuka la sengathi ngiyalapho engifuna ngabe ngisebenzela khona nikwazi ukungithola khona ngokuhlangana kwenu mase uzona ngibhuka nawo 5 nawo 4 nizongithola ngizosuka la engikhona ngize kunina ngizonikeza usizo bafowethu mawuza mina uzophatha inkomo kaMahlabehlezi ufike uhlole usayitshela angizokwazi ukusuka la ngisuthi uzohlola wena ungizwe kahle mawufuna ukuzohlola ngoza Mahlabehlezi for Christ nofika Mahlabehlezi eDanaus ngikhona eDanaus lapho ngisebenzela khona ngikhona for Christ lapho uzongithola khona sengizovula khona kuselizwe wona zimathe ngivula okwamanje uzongithola for Christ nguthumele eDanaus kwamdaka lapho uzofika uthole khona lokho usizo nawe wena wamabhizinisi onenkinga ngoza Mahlabehlezi uzokwazi ukubheka udile vala amabhizinisi kunenkinga zakhona umuntu uthatha ihlabathi emathuna wavala ngawo isipoke sami awuzubona wena uphuma uyothwala uthi uyathwalela ukuthi umsebenzi wakho phakami uthothi kakusebenzi kanti lo muntu usevala ngeibhoki ibhoki njengoba ifaka ihlabathi yamathuna nje usekulimazini bafowethu oza nemali yenyanga ungayishiya imali yenyanga ngoba uyoshiya into ubuzoyifuna ukude kabe usukela usubuyele eMpumalanga ufikele wena umuntu oyinyanga imali yenyanga ongayiphethe awusakwazi ukwenza lutho ngoba ngeke ngikwazi ukusiza ngoba wena uhamba nabantu bakini elakithi idlozi alikweleti wena ukweleti idlozi lakini ofanele ukusiza ngihole phambili abaningi abayazi sebephumelele kuMahlabehlezi bamuthi yaphumelisa ufuna ukubona ehlale emsebenzini woza ufuna ukukhulela amakoti umntwana umtholi woza nezingane ziyakhula ziyalimala izingane ziyashona ezinye woza Mahlabehlezi nepaki inkomo ziyafa sibani nembuzi ziyafa woza Mahlabehlezi uzokhona ukusiza ngesimo sokuthi uzohleka qali abone idala lokho ufuna ukuthola isikhundla emsebenzini woza Mahlabehlezi ufuna ukuthi uvule amathenda akho woza Mahlabehlezi nawe ongaphumeleli ubuzile kuMahlabehlezi into zakho zayiphakama landelela uMahlabehlezi uvule izandla uthi uMahlabehlezi woza ulethe complaint yakho ekwazi ukuhamba nawe ngendlela efanele usiyami ngebo sibonge kakhulu Mahlabehlezi nani babukele ekhaya ugibele bemsola ke lo ubhedane bamkhipha esiqweni mafuthe enkukhu inyanga encane ngihamba nanali ikhihla lami umkhulu Mahlabehlezi uthamba ehlabele emzondayo ubhokwe khotha amanqeba sibonge ke bafowethu.